Yes, reka twongere tubasuhuze tubifurize ibihe byiza, tubifurize igicamunsi cyiza, igicamunsi cyuje umugisha kuri mwebwe mudutega amatwi ndetse mugakurikirana amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Kuri aya masaha rero amakuru agezweho biravuga yuko rwose i Burundi ibintu bitoroshye ndetse bitoroshye habe na gatoya, by'umwihariko mu butegetsi bwa Gitega, aho bivuga yuko rwose muri Ntare Rushatsi ibintu byasubiyemo, ibintu byahindutse cyane, ibintu byahindutse mu gihugu cy'u Burundi, aho amakuru turi kugenda twakira avuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ubutegetsi bwe bwaba busa naho buri kugenda abushyirwa ku iherezo n'abandi badede cyangwa se n'abandi bakuyobozi bakuru bo muri CNDD FDD. Ngubu nyuma y'igitero gikomeye cyane kikanzwe mu gitondo ku biro bikuru by'iki gihugu cy'u Burundi, noneho haravugwa amakuru akomeye cyane yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yaba amaze kugenda ategwa ambushi ikomeye cyane, na ambushi bivugwa yuko yaba yayitezwe n'abasirikare batari kumva gahunda ze n'imiyoborere ye, nyuma yuko ibice bitandukanye by'iki gihugu bigaragaramo ibibazo by'ubukene bikomeye cyane, ndetse amakuru arimo aravugwa yuko uyu mukuru w'igihugu uko byagenda kose agomba kwitwara neza muri iyi situation, kuko kuba inyeshyamba za M23 zamaze kugenda zinjirira ikibuga cy'indege, zinjirira hariya mu bice bitandukanye, ibi bishobora kuba ari ibintu bikomeye cyane bishobora kuza guteza impagarara hano kuri ubu butaka bw'iki gihugu cy'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye akaba n'umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Burundi bikomeje kugenda bimukomerana cyane, nyuma yuko mu ishyaka CNDD FDD bamaze kugenda batanga gahunda ishoboka yuko atazongera kwiyamamariza kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Ibi rero bikaba byamaze kugenda bigaragaza yuko bamwe mu ncabwenge zo muri CNDD FDD bakomeje kugenda bagaragaza yuko uyu mukuru w'igihugu nareba nabi ibintu bishobora kuza kugenda bimukurikirana. Abarundi bagera kuri 500 biravuga yuko baheze Uvira, ubu ngubu babanjije gutambuka basubira ku butaka bw'igihugu cyabo, nyuma yuko igisirikare cy'u Burundi abagera hafi kuri bato ebyiri bose bagotewe muri uriya mujyi wa Uvira. Ibingibi biravugwa yuko kandi inyeshyamba za M23 zaba zamaze kugenda zitegura igitero simusiga kigomba kugenda kibasira ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, bagatangira guha isomo Perezida Evariste Ndayishimiye mu bihe bitandukanye wakomeje kugenda agaragaza yuko nyamuneka aba baturage by'umwihariko atabitayeho. Nshuti bavandimwe mudukundire, nanone tuza kugenda turebera hamwe byinshi bigiye bitandukanye, tuza kugenda tureba uwo bita mu by'ukuri umudepite ukomeye muri iki gihugu cy'u Burundi, ibyo yaje kugenda atangaza avuga ati nyamureka ubutegetsi bw'abadede bushobora kuza gushyirwa ku iherezo, nyuma yuko kandi uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi mu bihe bitandukanye yakomeje kugenda agaragaza yuko atazigera yemerera umuntu uwo ari we wese umubwira kuba yagirana ibiganiro n'inyeshyamba za M23, ariko nyamuneka ibigezweho biragaragaza yuko mu gihe uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi atadohoka ibintu bishobora kuza kugenda bimuhindukana. Ni ibibazo by'ubukene, ibibazo by'ubuzima bugoye abanyagihugu, ndetse nk'ubu ngubu byamaze kugenda bitangazwa yuko uwo bita Faustin Ndikumana uyu nguyu ahigana bukware bikomeye cyane na Perezida Evariste Ndayishimiye, yamaze kugenda atangaza asaba abaturage bose b'igihugu cy'u Burundi yuko bakwiye guhagurukira hamwe bakamagana ubutegetsi bwa CNDD FDD, by'umwihariko bagakuraho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye mu bihe bitandukanye byakomeje kugenda bugaragaza yuko ari nk'abagambanyi kuri aba baturage b'iki gihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi mu bihe bitandukanye cyakomeje kugenda kigaragaza yuko gishaka gutanga isomo cyane kuri izi nyeshyamba za M23, ariko ibintu bigenda bibahindukana umunsi ku munsi. Nk'ubu ngubu amakuru akomeye kandi dukomeje kugenda twakira na amakuru avuga yuko mu by'ukuri ingabo z'u Burundi zaba zamaze kugenda zisatirizwa imipaka y'igihugu cy'u Rwanda, ndetse nihataza kugira igihinduka nyamuneka mushobora kuza kumva intambara ishobora kuza guhuza igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Ngira ngo ni zimwe mu ngingo nyinshi zigiye zitandukanye, ubwo twari dukomeje ku bijyanye no mu badede hagati uburyo ibintu bihagaze, twongera kugaruka ku bijyanye no kuba intambara mu burasirazuba bwa Kongo yamaze kugenda iteza ikibazo gikomeye cyane ku butegetsi bwa Gitega. Ubwo biravugwa yuko rwose inyeshyamba za M23 bamwe bamaze no kugenda binjirira ikoranabuhanga ry'igisirikare cy'u Burundi, ndetse abandi biravugwa yuko bamaze kugenda binjirira
imipaka y'igihugu cy'u Burundi by'umwihariko baciye hano mu Cibitoke ariko bambaye imyenda ya gisivile. Ibi ni bigaragaza yuko Perezida Neva agomba kwitwara neza muri iki kibazo, bitabaye ibyo ngibyo akaba yabasha kugenda akurwa ku butegetsi. Gusa agize amahirwe yakurwa ku butegetsi ari muzima, kubera yuko Neva amaze kugenda yigwizaho abanzi bakomeye cyane. Rero kadutangirane n'izi ngingo twari duhereyeho zijyanye n'igico gikomeye cyane cyamaze kugenda gitegwa uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ni Perezida Evariste Ndayishimiye, amakuru avuga yuko mu by'ukuri muri iyi minsi ari umwe mu baperezida bashobora kuza kwitwara neza, mu gihe bitabaye bashobora kuza kugirwaho ingaruka n'ibibazo biri ku butaka bwiwe. Ikibazo cya mbere murabizi neza yuko inyeshyamba za M23 zamaze kugenda zifata uriya mujyi wa Uvira, ndetse amakuru aravuga yuko M23 ishaka gukomeza ibitero byayo ikabikomereza i Bujumbura ndetse n'Igitega, ikajya gufatanya na Red Tabara gukuraho ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Rero Perezida Evariste Ndayishimiye afite intambara iri externe agomba kurwana, cyangwa se intambara ishobora kuza kumugabwaho iturutse hanze y'igihugu, akagira nanone indi ntambara ikomeye cyane ari nayo irenze y'abanyagihugu bishwe n'inzara, bashonje, ibitoro byabaye ibibazo by'imibereho ni ibibazo. Indi ntambara ya gatatu agomba kurwana kandi ari attentive yitonze, ni intambara yabo bafatanyije kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Ubwo ngubwo ni abayobozi bo muri CNDD FDD batamva mu by'ukuri doctrine ze n'imyanzuro ndetse n'ibyemezo agenda afata. Intambara ya kane ari nayo ntambara ikomeye nshaka yuko tuganiraho, ni intambara y'abasirikare. Murabizi neza yuko mu bihe bitandukanye uyu muyobozi w'igihugu cy'u Burundi iyo ashaka kujya hanze y'igihugu afata abari abayobozi bakuru mu bya gisirikare akabahinduranya, kubera yuko abyemererwa n'itegeko nshinga, akabahindurira inshingano, agashyiraho abagaragara yuko bakiri mu nzego zo hasi. Ibyo ngibyo abikora mu buryo bwo kugira ngo abo bayobozi bakuru b'ingabo batamutera kudeta cyangwa se batamukura ku butegetsi. N'ubu rero amakuru aravuga yuko bamwe mu bayobozi bakomeye b'ingabo, barimo Prime Niyongabo, barimo Minisitiri w'Ingabo, barimo n'abandi bayobozi bagiye bayoboye amabatayo, ubwo turebe abakoloneli batandukanye, bamaze kugenda banoza umugambi ukomeye yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi nyamuneka ashobora kuza gukurwa ku butegetsi habayeho kudeta, kubera yuko Perezida Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri ntago wapfa kumukuraho uko wiboneye mu gihe utaba wateguye kudeta. Aha rero amakuru yandi agaragaza yuko ubutegetsi bwa CNDD FDD bwamaze kugenda butegura ibintu bibi bikomeye cyane, mu gihe inyeshyamba za M23 zakora ikosa ryo gukandagira ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Igisirikare cya leta y'u Burundi kikabimenya, Perezida Evariste Ndayishimiye akabimenya. Ibi ngibi ngo ryaba ari ryo tangiriro rikomeye cyane ryo kuba haba ubwicanyi bukomeye cyane kuri ubutaka bw'igihugu cy'u Burundi. Nyuma yuko igihugu cy'u Burundi kimaze iminsi gifite propaganda zitandukanye, kivuga ngo M23, kivuga ngo u Rwanda n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye ngo bifite umugambi wo gukora mu by'ukuri ngo ubwami bwa Himatutsi Empire. Ibyo ngibyo rero ibihugu byinshi bitandukanye byamaze kugenda bitanga gasopo ikomeye cyane kuri iki gihugu cy'u Burundi, bababwira ati nyamuneka ntago ayo matiku n'amacakubiri mukwiye kuba mwagenda mubivuga. Ibi ngibi mu by'ukuri bivugwa n'abatagira ubwenge cyangwa se n'abadategurira ahazaza heza abanyagihugu babo. Ubu rero igihugu cy'u Burundi bigaragaza yuko nyamuneka akirimo kiragenda gitegura ibintu bikomeye cyane, ndetse zimwe muri opposition z'iki gihugu cy'u Burundi harimo ishyaka rya Iprona, bo bamaze kugenda bagaragaza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye batazigera bemera yuko mu by'ukuri yarangiza manda ye kugeza mu mwaka 2027 ubwo amatora ateganyijwe muri iki gihugu cy'u Burundi. Baravuga bati ntago twategereza Perezida Evariste Ndayishimiye yuko agera icyo gihe cyose, kuko igihugu cyaba gisa naho kigeze habi, kubera yuko amahitamo uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi agenda akora nyamuneka agaragaza yuko atari ibintu byo kwihanganira. Mu gihe rero haba habayeho gukomeza kwihanganira uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi, byaba ari ibintu bikomeye cyane. Ibi rero biratuma n'ubundi deployment z'ingabo z'u Burundi zigikomeje mu bice bitandukanye by'iki gihugu cy'u Burundi, abegereza abasirikare benshi imipaka. Ubwo ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda niko abasirikare bahegera, ku ruhande rw'igihugu cya Kongo biravuga yuko rwose abasirikare b'abarundi bararebana vis-a-vis n'abasirikare ba M23.
bavuga bati isaha n'isaha bigitangira turahita dukocorana, turahita turasana mu buryo budasanzwe. Aha rero bikagaragaza yuko nyamuneka intambara y'u Burundi na M23 sinzi ngo umusifuzi uzayisifura ninde, ntago nzi ngo ninde uzahagarara hagati y'aba bagabo, kubera yuko ahantu bazarwanira ibintu bizakomera, ahantu u Burundi buzarwanira n'izi nyeshyamba ibintu ntago bizigira byoroha habe na gatoya. Impamvu ni iyihe? Murabizi neza yuko mu by'ukuri izi nyeshyamba za M23 zamaze kugenda zitara umujinya ukomeye cyane nyuma yuko igihugu cy'u Burundi cyagiye gisa naho kibahemukira cyangwa se bagirana amasezerano, u Burundi bukagenda ayo masezerano buyarengaho. Ibi rero byahise bituma inyeshyamba za M23 mu by'ukuri zigira uburakari bukomeye cyane, ni nabyo byabateye gufata umujyi wa Uvira, bafata n'ibindi bice bitandukanye byari bifitwe n'ingabo z'u Burundi. Ubu izi saha rero hari menace ikomeye cyane ku mutekano w'igihugu cy'u Burundi. Nyamuneka abaduteze amatwi mukomeze mwumve ikiganiro kandi mudukorere subscribe, mudukorere like, share mu by'ukuri ibiganiro byacu, dukomeze tugende tubana namwe. Ibi rero ni ibibazo by'umutekano bikomeje kugenda bigaragara muri iki gihugu cy'u Burundi, aho bivugwa yuko ntihatagira igikorwa rwose nyamuneka aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba hashobora kuza kwaduka intambara ikomeye cyane. U Burundi bwahaye gasopo igihugu cy'u Rwanda. U Burundi bwahaye gasopo igihugu cy'u Rwanda. Ubwo iyo gasopo rero iravuga iti ambasaderi w'u Burundi mu muryango w'abibumbye yitwa Zefani mu by'ukuri yamaze kugenda atangariza akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro ku isi yuko nk'igihugu cy'u Burundi kigiye gufata ingamba zose zishoboka kigahangana n'ibitero by'ingabo z'u Rwanda, ngo u Rwanda rugaba ku Burundi baciye mu gihugu cya Kongo. Ibyo ngibyo ni byamaze kugenda bitangazwa n'abayobozi bakomeye b'iki gihugu cy'u Burundi. U Rwanda rero bigaragara yuko u Rwanda rwararuciye rurarumira kuri iki kibazo, nubwo bwose mu bihe bitandukanye Perezida Paul Kagame we yakomeje kugenda agaragaza yuko ibyo u Burundi buvuga nta kuri kubirimo, ahubwo u Burundi bugenda bukora amakosa akomeye cyane ashobora no kuzababambisha cyangwa se ashobora kuzatuma n'ubundi u Rwanda rusakirana n'iki gihugu cy'u Burundi. Amwe mu makosa rero igihugu cy'u Burundi kirimo kirakora muri iyi minsi harimo gucumbikira FDLR, abasize bakoze jenoside ku butaka bw'u Rwanda mu mwaka w'1994. Iyi FDLR rero biravugwa yuko, nyamuneka mwumva aka kantu, iyi FDLR birimo biravugwa yuko abasirikare benshi bari basanzwe bayigize bavuye ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi cya Kongo, pardon, bahungira mu gihugu cy'u Burundi. U Burundi buni bwo bucumbikiye FDLR, bivuze ngo ibice byose FDLR zabagamo muri Nord Kivu byose uko byakabaye byafashwe n'inyeshyamba za M23. Ubu FDLR rwose ku butaka bwa Kongo bamaze kuyikoropa barayikuburivaho. Bivuga yuko rero abasirikare benshi ba FDLR bahungiye i Burundi, u Burundi ari bwo bubacumbikiye, by'umwihariko ubutegetsi bw'abadede. Ubu butegetsi bw'abadede rero nibwo bucumbikiye iyi FDLR. Aha rero harahita haba akaga gakomeye cyane, ntago u Rwanda ruzigera rurebera ibikorwa bya FDLR. Murabizi neza yuko mu bihe bitandukanye igihugu cy'u Burundi cyashatse gufasha abashaka kurwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda, ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye aherutse kubivuga ubwo yaganiraga n'urubyiruko rw'abakongomani, ababwira ati nyamuneka icyo dushaka ni ugufasha urubyiruko rw'abanyarwanda gukuraho ubutegetsi bwa RPF Inkotanyi. Ibyo ngibyo ni byagiye bitangazwa na Perezida w'igihugu cy'u Burundi, bikubitiraho yuko mu bihe bitandukanye hari ibitero byagiye bigabwa ku gihugu cy'u Rwanda bikozwe na FDLR n'indi mitwe yitwaje intwaro irwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda, ariko ibi byose byakorwaga biciye mu gihugu cy'u Burundi, by'umwihariko u Burundi bugatanga inzira. Aha rero u Rwanda rwo rwatanze gasopo ndetse ruranidekarara rubwira abarundi yuko nyamuneka uko byagenda kose u Burundi nibushaka gushoza intambara ku Rwanda, u Burundi bushobora kuzishyura ikiguzi cy'intambara kitigeze kibaho mu mateka y'isi.
ubwo namwe murabyumva neza. Ubwo hakubitiye kuba ingabo z'u Burundi zikomeje kwegerezwa imipaka y'igihugu cy'u Rwanda, hagakubitiraho yuko ingabo z'u Burundi bivugwa yuko zamaze kwegereza amato mu kiyaga Tanganyika. Ibindi kandi bikavugwa yuko ingabo z'u Burundi zegereye ibi mipaka M23 ikontorora zamaze kuba standby. Ibi ni ibigaragaza yuko u Burundi nyamuneka bwahagurutse, bwasaze, bwasizoye, bushaka kugarika umwana w'umuntu. Nyamuneka u Burundi murakora akantu. Ingabo z'u Burundi ziriteguye, igisirikare cy'u Burundi kiriteguye, ariko nyamuneka abadedebo cyangwa se ubutegetsi bwa CNDD FDD bo ibyabo birimo biragenda bijya habi, ibyabo birimo biragenda bihinduka. Ibya CNDD FDD nihatagira ugerageza ngo akumire, dushobora kuza kubona u Burundi bukora akantu, by'umwihariko hano kuri ubutaka bw'igihugu cy'u Burundi. Nshuti bavandimwe, ngira ngo mureka tuza kugaruka mu yandi makuru avuga yuko